Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agtugaw ka pa'y man ta agsarita ta, George. Ay no, may papanmanin itian niya manang nemya. Di mo man ibaga sirmunan na. Ibagaman tipod no kanyak. Agar-aram ka kanumat kini Ilma at tagalaod. Agar-aram? Isumat ti kunada. Apeng inlimad mo ti maipapan iti day taabanag kada kami kininanang. Saan ako nagdadaton kang kwanan niya? Di ka man nagululbud si ka? Saanin tayo naklunak mo tayo. Anya? Nobya ko ni Ilma at tagalaod nga iksti kumparik, manang. Anta ka di parikod dita. Unay kan, George. Apay ka di? Nagado a babae dita. Ni Ilma pa'y laang mat nga ekstigayam mo. Awan damutan ka ni pare Mayo? Wen angam no siyak a makakitkita kat nagalas launay. Anya jay nagsaritaan nyo kun ni ading mo itay. Asinaw tinubyana. Ni Ilma nga ex ni Mayo agayam na nanang. Ay nawaw, kaano pa'y? Dayta tijak amo nanang. Nana, hanya mo nga tatinaknakan jay kabsat mau. Nakunampay nanang. Nagado a babae dita. Dayjay pay laang mat nga Ilma tinapili na. Aw, sa mangang kiiday no adda maibaga ni Mayaw. Ni George Mutten ati makaamo nga agpalawag kun kwa na nanang. Si kamot ganun ti lumabas pare Jones. Sa dino ti papanam, mayat ti pormama. At dadit mikin Ilma ita pare. Ay nawaw, husto ka di tinangag ko pare. Ni Ilma nga ex ko ti kadit mo. Wen pare, nobyak ni Ilma nga ex mo. Anya? Nay, agim-imon kan samot pare. San mo't kit di pare? Awan makagapaw tap no agimo na kanya. Abay nga ruda kasta ti tsuram. Kaslag babawi ka mo't anak iwin na suwas kang guana. Sikakit di mo't pare. San akas kin Ilma ti babaeng arapa-apag? Isukawan makagapaw tap no agimo na. Sigurado ka, ang mga nuintun madamdama katapalan na to. Awalan bibiyang ko iti day babae pare. Napayagan nga linipat ko day nga Ilma. Gats ka, agan anad ka pare. Abay ko mga agan anada. San mo nga amaw? Nanya ti kabailan nga aramidon day nga Ilma pare. Nanang, kitain nyo man no may bagay kanyak ti kawes ko. Sa dino ti papanam Ilma anak kaw. Ada ti date me kan ni George ita, nanang. Aya. Wen, nanang. Ay, bagay mula una iti kasta abadom anak kaw. Ad-ada ama in love ni George kang ka no makita na ti kasta alangam. Nang, ti kinapintas ko, tinaka-inlaban na kanyak-kanya. Kasday mo lang na. Pagditan nyo nga minan. Ijay sentro, nanang. Mayat ijay taado ti restaurant. Ay wala. Ano ti pagpilian niyo? Naku nayo pa'y, nanang. Nang, ni George tegbus-businan. Alala, mapan kamin. Di take out ko Di mo liplipatan. Agya manak unay, tain libre nak, George. Awalan niya man na Ilma. Ang mga no, dapat kahit mo agatangan. Wano kahit mo akanay. Agmulta ko man, no okay lang ken ka, Bene, ako unin mo ti cellphone mo. Uwen nga, Rod. Aday ta, inidib kon. Amuda nga adda date ko ita, agtawag da pa'y launod. O sino da siya? Ay, kwa, ni Manang Rina. Kapsat mo? Ay, saan? Kasinsin ko lang. Ang mga no adda na pating may baga na ka. Kasinsin mo magaan tagtaw-tawag. Nasaanan?
I-text ng tunano niya di bagana kanya. Disturbo lang iti data. Ang mga no agpatulong manon data kasinsin ko. Ni, si kamot gaya, Mayo. Sino tayo dyan lalaki? Ni Dennis, intulod na klaang dito'y paradaan. Tadati na patag-alakad ko. Damot ni Jones, ano biyang? Apay saan nga iso ti itiks mo? Apay ang masapol sa bali a lalaki, ti mangimotorking ka. Amo Mayo, no maipapan iti day tabanag, awanan ti bibiyang mo, ta-ex kalaangan. Kat ni Dennis, nasingit agayam ko day jay. Nasingad na gayim gayam ha? No saan ka mamati? Di saan ko naparikot data? Aging gagayam ita, kat saan ka nagbalbalay? Ibagam tumanin kanya ka nasingput ka. Iso nga ado ti lalaki agayim mo ha? Una yan. Dita ka man laangan, papansin ka man. Hawanan! Kasi lang ni Jones akong parek. Tanakatumpong iti babae agarampiat. Hoy, urayan niya pa iti ibagbagam, amok asaan ang makiwin naswas ni George kanyak. Ngamin, ayayatan nak unay-unay, kat mariknak met dayta. Pare, sigurado maklat ka iti bagakin ka. Ano? Anya man ti bagam pare? Naranaak ni Ilma, iya paradaan tayo pare. Anya kumaita nun naranaam. Nabayag mutten nga awan kayo. At dati sa bali alalaki anang itulod kin ko na itay. Di nakman ang awan siga. Pudno ti magbagak pare. Nasingid ka no agayim na tayo dyan lalaki. No dadumagat okay lang ngamin kininanang na ti kasi nga aramidan na. Narigat ti maikamang ijay pare. Amok ibagbagam laeng dayta, tapno madadahil ti relasyon mi iti ex mo. Kas gayim mo pare, konser na laang kin ka. Nagdala na kung dagita. Siguro, kaya't mo ti makisinublan kin Ilma, iso akas tamo ti ibagbagam kanya pare. Makisinog la. Awanan dahi tayo ti plano pare. Kas kanahin ko nga ibagakin ka. Saan nga isaw ti babae nga arapa-apag? Oo, amok na kita kay style mo pare. Kaya't mula ang apirgen ti ex mo nubyak ita, iso akas ta ti bagbagam. No sakti ka, di kan makibiyang iti relasyon may nawatab. Samutin nga umay ni Mayo dito'y balay. Ay nawaw, itan niya aga po nga umay dito, hinanang. Kaisigod mat nga umay no saan abisay. Diya akong kayat nga umay day diya lalaki dito'y balay. Unay kan anak ka. Gayam mo mo dayjay. Iti laeng, saan nita? Nang runa pa iti naamwak akayat na virgin tinasayat alindangan mi kin Elma. Anya? Di mo man sobraan ti istoryan dita, George. Pudnumot asarampiting tinobyam. Mamartak pa'y gayam. Kan may sa, pagan ano kuman ni Mayo tinobyam, kat adamat ng tinobyana, nakapimpintas pa'y. Saan lang aday ta? Nasingpat tinobyana ita. Saan akas itidaduma dita asarampiting. Dayta ti pudno nanang. Tida magkukot sa rampiting daydi a babae. Iso kanumot la ang tiga po na nagsinad akin ni Mayaw. Simot jay kabsat mo no kas tagayam tinubyan na. Dayta nga rod mo tibiyag akayat na nanang. Takderan na Sumulagayam ang nakiwin naswas ni Mayaw. Daytoy mo't George akabsat mo inaram na may. Amupay, no anya tinaknakan dayta George. Naimbag kumamot ano adadenggen na asao. Awan mo nga rod. Nay, anya nga rodon ti aramidon tayo ngay. Baybay antayo latan ananang. Tapno mapadasan na ti maibagbagakin kwa na. Di na amo ti agpili iti babae. Ay nawaw. Asino mo takabidyo kulmaw? Ni Dennis nanang. Manan. Umay da kanu kadagiti gagayim na dito'y balay nanang. Anya ti aramidon da dito'y ngay? Agsyat da kanu. Ay wala. Mabalin lang tamay. Ay, okay lang ka na kayo nanang? Okay lang. Basta mangala da iti pulutan kan ladies drink.
O sige, i-message ko nga ron ni Dennis, nanang. Isaganak nga rudon ti ice kan shotting glass. Nah, kasla agdardaras ka mo anak ko. Apay ka day. Ayan ni George nanang. Mada iti silid na. Apay, anya ti masapul mo, iti kabsat mo. Ada na patag nga ibagakkan ko na. May papan itinobya na asarampiting. Ay nawaw, anya day ta anak ko. 5 basak iti paraangan da ilma itay. Kat nakitak nga ado ti lalaki a bisita na iji balayda. Mayat ti kakatawaan da nanang. Ay anak, ang mga nukasinsin na laeng may. Imposible mat Masapul ang makita ni George ti nakitak. Iti kasta kat di na panunutan nga inuulbud dagiti idandanon tayo kenkwana. Nasaysayaat no makita a mismo dagiti matana. Unay kan manang, makapakigtot kamot. Apay ka daya. Jay Nobiam. Ano? Apay tinubyak. 5 basak iti paraangan da itay kat nakita nga ada ti lalaki akadwa nang agin inom. Sana kasta tinubyak manang. Nakita lang nga rudin ti dua amatak. Mamartak ti sumarampiting anobyam. Sana puno daya ta manang. No di ka mamatay, mapangka iji balayda tapno makitam amismo. Tapno amumot ti pagluglugaram Naimbangal daw yun, nana. Hindi, di mo maibagbaga nga umay kagayam. Anya ti kayat asawan dagiti makitkitak, nana. Nabarbartek mo dagiti tattao dito eh. Agraman da kayo. Gayam ni Ilma dagita. Anya klase kayo ngay na? Apay mo ta pinalubusan nyo ang makiinom tinagduduma lalaki iti anak nyo? Wala ata dito'y balay lang, bay. Uray pay, amo yung adanobyo na. Anya nga ron ti marami na. Kay sumat ti kaya ti anak ko. Sino ti bisita tayo? Elma, apay ang kastamot ay? George, kamad gayam. Nagalas man ti kastang aramid ti may sa babae. Anya ko maita. Asa na bali? Tasan tamat anag kasar. Kan naginom kami lang, mat. Nawawanan ti bagam. Mabalit mo, ti pumanaw. Ni George kaday ta kasarsaritam iti silpon mo, anak ka. Wala nang. Apa ang nakmanin. Anya, mutoy man day ta silpon, ta siyak ti makisarita kang kuana. Atoy na nang. Hello, Hello, Elma. iti anya agapaw nga apaam ti anak ka. Awanan kay ti bain. Magbagak lang mo. Tamadadaal mo ti relasyon mi ano kasjay akanayon dar aramiden na nana. Nuagsasaw ka, kung amlan asino ka. Nakabutbutang matgayam ti makiasawa iti anak yo. Awan karbengam amang ibagay iti kasta kanya. No kastamad lang gayam. Kukuhayon ta anak yo. Agwin na suwas kamin. Pag ano ko nga ito sa rampiting anak yo. Bastaw sa alalakay. Kalangit nawala ng bera. Ay, panagkunam Ala. ka day. Nasaya at tikas tang aramidam, George. Di na pagbiyahan na nang. Amok tararamidak. Ay, nawaw. Gapula ang iti sa rampiting nga babae at barbar to kamutay. Jaklaim pagarob. Magdalena magayam na dyan nga Elma nanang. Magdalena mo asasawom dita. Babaeng para sa lahat ako nada nanang. Sarampiting. Babae. Idi pa mo nga may nga ibagbagamikan ka. Ngam di mo nga rudpat dyan. Ginoram pa iti kumparem. Idi imbaga na asarampiting ni Elma Anubiam. Ayam dinapatag. Gitna mo aktig kalukwan na. Pag-alano ko nga ito sa rampiting anobya. Kan konsintidura katugangan tubig. Ha? Apa yan, George? Di ka matagtagari dita? Awan bibiyang yu kanya. Ay, nawaw. Babae manan ti makagapaw? No awan ti maitulong yaw. Aguli magkailangan. Naa,
Si kalangarudan ti pampanunutan may, kastapay lang mo ti bagam. Si kantung ngamin, di mo amo ti dumngag. Kunak tubay kat, pabasulan lakmanin. Aywan tatalaga mo't abasol mo. Anya ti kunam kinmayo agayam mo. Pir-dyan na ni Ilma kang kata umapal anobyam ti ex na. Ni manang mo't, ipalagip na pailang. Nakababain mo't kinimayo no maamuan na ti kastaan na pasamak. Sa painap-apam iday. Pudno ka day tinadamag ko na. Nagwin na swas kanumat na George kin Ilma. Ay, wait. Nag-breakdown Apay, Mike? Win tanaamuan na nga adatiyaw awid ni Elma alalaki, ijay balayda. Agasam ta agiinom da kanu pa ijay. Ay, nawaw. Saan lang aday ta? Konsentidora kanu pa itiin ana. Katno day tati di mi nagkinawatan kin ni Pari George iti nana. Di napat yan ti bagbaka kasarampiting din niya babae. Talaga siguro pulida ti kasta Nabayagan na nagsina kayo. Ang maging gaitakit kasta latabay tar aramidon na. Wan atang gatal mo day jay ama isa nana. Sakit konsentidura mat ni nanang na. Narigat ti may kamang ijay nana. Maray, akapita pa ay. Agyaman naklaw na pare Mayo. Anya jay nadamag kaw. Nagbreak kayo magayam kin Ilma. Una, tasarampiting magayam amaysa. Imbagak mo ti may papaniti day ta paray. Di mo kahit ulbud mo day jay. Pay ko mga ulbudang ka ay. Isungarot anak iwin na suwasak mo't lang king kwanay day. Tagatay lang dya babae. Ang pagyaman ng latan tanaan mo madagaws. Ungarot pare, nimbaglaangin na, sa saan kami ba nagkasar? Una, narigat ti madan ita asawa sa rampitain. Kan katugangan akong sintidura. Sakit ti ulo tayo paray. Naimbaglaangin pare. Un gaya. Agkasar kami ni tinubyak kintin umay abulan paray. Pudno? Un paray. Umay kanto Anyat amam. Ang mga nadamam amom ijay. Aywan na pare, umayag. Kita lang anta pilyong mo ito anaimbag ti babae nga yatang. Dahil saan ang sarampitain. Tapno naragsak ti biyag mo paray. Ay, nawaw! No amom aluklukwan na ka, learn to let go ako nada. Iti kasta kat adatal na ti panunot mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kasano pa hinday ta? Adumanon nga min ti tao. Jak kayat ti marabyan anya. Anya ngay nga rod taramidon ta. Anya kumapay. Sumingit tan iti pila No agungot da ngay. Siyak ti makaam mo. Nalipatam ka de, akabutang dakdag iti taktao dito'y lugar tayo. Sa bagay, kabutang da ka, gaputas siga ka. Naalam. Ala, sumurot ka kanyak, ta sumingit ta iti sango. Jak kayat ti agpila iti nabayag dito'y paradaan. Sayang ti oras. Ay nawaw, nakita
Itam dayjay nanain siyang. Talaga as sumingit day taasalya. Kadwa naman ng titumboy agayam na. Oray, dito'y paradaan. Ipakpakat naman ang tikinasiga na. Saan aga po taagul ulimak dagiti tattao? Kat aramidan na tikas na nana. Bay ablatan. Ang mumat ti ugali day tasalya. Uray ka malina. Saan ngagpakumbaba? Kasaritak lang nana. Ibagak ano mabalin kat itilikod ti pagpilaan da. Unfair mo't ang kada tayo. Amano nga orasan ngagpilpila tayo ditoy. Amangan no apaan da ka, Berta. Amok amabain dagiti kaabay da amang sita. Iso asyak laangan ti mga ramid nana. Awan ti respeto da kadagiti immo na nagpila. Kasanaw no sikat ti pagpupudutan na. Makaammo di nana. Sa Ay nawaw. Anya kumaita? itilikod ti pagpilaan nyo. Surutan nyo mat ati pila. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, ha? Agdardaras kami nga ro, itigayim ko. Amin tayo dito, ikat agdardaras. Iso ano mabalin ko ma. Surutan nyo ti pila. Tagpapadamat ti baybayadan tayo. Apay akasta ti panagsasaom kanyak, ha? Kukwamaya ti paradaan. Ay nawaw, sika lang nga rodan ti kamali. Sika pa'y laang tinangato ti boses na. Di mo unay ti agpabida, ta sana may bagay kan ka. Di mo matunay ti sumingit. Saan aga po taagul ulimak dagiti pada tayo a pasahero kat kasta ti aramidan nyo? Saan kayo a priority? Agkaka-level tayo lang. Ha? Saan ka mat a senior citizen? Tapno umuna kay ti pila. Wano? PWD ka, ha? Anya? Di mo pinaramanan itay. Tapno makita na no asino ti kinalaban na. Kasla di na ka ngamin am-amoy ti kasjay apa nagsasauna. No jakla ang nalapdan ti bagi kitay. Ang mga nunadanog kunday dya babae. Inikam ko may ti remembrance na. Maminsan pa nga aramidan na ti kasta kadata. Talaga ang makaramanday ta babae kanyak. Kasta man ti kayat ko kan ka. Palaban. Ay nawaw, sigod mat. Jak ipalubos nga ibaddag ti uray asino la ditan ti kinatao kanya. Nang ruho na pa'y day ta Berta. Saan lang ay tatel daw? Makabalis kan to. Talaga! Jak ipalubos asa anak a makabalos iti akinarit karit day dya Berta Romel. Binaganda ka laing kanon ni Berta. Tapos na sumingsingit kayo iti pila. Di nga min makaawat day dya tao. Ay na, nood na nga min ti pila. Agpila ka, bakit? Di mi nga rod mauray tamarabian kami matan iti gayam ko. Ura niya pa iti rason mo, kamali ta. No pila nga main. Di ka kadi agpa-importante. Siga ak dito'y lugar tayo lakay. Ammumot akabutang dakdag iti tattao. Boses ko pa'y laang kat kabutang dan. Dayjay laang Berta ti bastos. Awan respeto na kanyak. Ay nawo, karespe-respeto kayamat. Makabalas akto. Saan laang amay maysa ti aldaw. Awan na tamo kon. Amang ano nagpatinggalaang manan iti sauday ta. Agin tuturod ka maneng. Kita no asino ti lumabas. Ti kalugaran tayo Bak! nalalam gayam. Agin pipintas ngam awam mayat amang ikalay sa kinkwana. Naku nampay. Kaasi dagiti ubing. No kasta ti lang ti maasawa. Kasla na kupit alata ti ropa na. Ay nawawa. Timalyaw dito'y ayanta sa nagkusilap. Bay ama, tagkusilap aginggat kay kayat na. Nakabalas na matlagan iti day ta babae.
Di na ammo no asino ti bangbanggaan na. Talaga aday jay asalya tatang. Nalastog launay mo't. Ay nawaw, apay ka di belta anak ka. Lima basak iti paraangan daytay. Kat paspasagidan nakit din. Baak kunada pa'y iti tumboy agayim na. Ay na, di mo latan patulan. Una, itatama kapag tepelak pa'y tatang. Ngam no siyak ti mapunuan. Ang mga numadanog ko ti songo day ta babae. Di mo patulan ti kasta klase ti tao. Tatang, saan nga agnakam no agul uli magtayo laang? Una, ngam sayang mo ti oras mo kinkwada anak ka. Di mo sayangan ti oras mo ti kakasta klase ti tao. Tao po, gumatangak man. Siyak pa'y ti muna gumatang, nana. Ay nawaw, siyak ti muna. Aglisi kayo kunak, ta siyak pa'y ti gumatang. Tatatun niya ang gumatangak man. Talaga na irwam ka, asi ka akanayon ti priority. Siga ka iti paradaan, iti dalan, ang graman dito'y tirsena. Saan anasaya ati kasta agalad mo Awanan ti maaramidan yun no may papan iti day tabanag nana. Basta siyak, maalak ti kayat ko. Saan laang nga itati aldaw? Katun mat ngamin nana. Dumteng to ti aldaw, makatumpong ka kunak nga round. Saan to mapasamak day ta? Ngamen, si kata kasiga dito'y lugar tayo. Kitam, kabuteng dak, dagiti kalugaran tayo. Awanan ti adu asaaw, paumayan ti aglaklakaw. Agawaan ti gumatang, ta saan lang asika ti kustumar. Paimportanti kamat akanayawn. Uwan ta importanti akmat atalaga nana. Bastos ka mat, bakit? Na, bastos mat asasawam dita si Carumel. Nakita k tinaramid mo kinanain siyang iti tersena. Di ka pa'y maragsakan, tasyak tiin mo na nga inasikaso da iti tersena. Iso anakagatangak adagos. Talaga kalaban ng amin nakalugaran tayo. Amom lakay. Uray anya pa'y ti aramiden da gita tattao kanya. Awan ti laban da. Awan ti laban da iti siga kas kanya. Feeling ka mat. Nangiwat ka lang mat. Ngam di mo mat amo ti dumanog. Wano makipinungot ay nawaw. Di naklalaengan di tarumel. Ngamen, mangagpay lang dagiti kalugaran tayo ti boses ko kat agtigtigergerdan. Ay na, naging tuturad manan. Pakpakawan. Agawaam, tanyat orasan lakay. Kita man na. Di kagban na siga di paradaan. No kasapulan nga aramidek dayta, tapno saan amasayang ti oras ta. Aramidek Asihin mo ti mayat ngagpilpila iti nabayag iti paradaan ngay. Bakit irespeto mo mo ti padam a pasahero? Saanan amasapul nga aramidek ti kasta. Kas kanayon ko nga ibaga. Makita dalang ti aniniwan ka, wano manggagda ti boses ko ka mabuteng dan. Kasanon, numapunuan dakin ka. Idi pa'y kuma, kinalaban daklakay. Ay na, talaga alastog ka. At least, may ranranod ka iti kinalastog ko. No kadwanak nga aglugan, saan amasapul nga aguray ta iti mabayag. Umuna ka lang ngayon. Diyak ka ti makigidran king ka. Siyak lang ti maibabain iti kastang ugalim. Nangahamong ka Amumat apila ti aglugan, taman man o ti agbiyahe dito'y lugar tayo. Numala daw ka iti lakad mo, gunggunam. Umuna akon, makaamu ka mateng. Awan matgaya man ti jeep. Masapul tricycle lak. Nay, si kabagayam na itasalya. Dituya kun nagpila tata. Sakpay man ti umuna nga aglugan. Rush nga men ti papanak. Ay, oray siya.
Rasmal lang kilakag ko. Urayan nyo lang ti sumarunong agbiyahe. Ay, sana mabalik. Ay nawaw, sada ka di nga amo, tata? Ama mo ka. Yung sana mabalik na pagbigyan ka. Tabala na wak mo talitilakan ka. Sabay sa, itaypay ang nakapilak dito yung kay... Sika, kasangsang po mo lang. Saan aga po at raon kag bombantay ka. Kasta aramidam na ka. Kayat mo man wano saan, siyak ti umuna iti pila. Awanan maaramidam, tata. Apay anarabyan ka, kat nasapa kamat arim mo tatang. Nakagiddan ko kami dito asalya anak ko. Kat, ti kinalastog naman ang timpakat na ikiparadaan. Hindi ako mapay nga. Ugali ng tikasta. Talaga, mata. Yak lamaw. Nanyatikin nanday siya babae. Nakalaalastog launay. Padasan naman ang aramidan tikas na. Aglaban kaming talaga. Ay, por Diyos. Dakil tibag na dyan ako. Ay, oray, tatang. Awan ti bibiyang ko, no dakil ti bagina day ta babae. Diyak kabutang. Ay, kita ang anak ko. Hindi ka magbalin ang nalastog. Tatang, saan akinalastog ti aramidak no bilang laang? Ikaklaang iti leksyon day ta asalya, tapno saan nga agin sisiga. Medyo paradaan nga agin sisiga day ta asalya, nana. Nakagiddan kanukit ni tatang idinagpasentro. Ay wag, uray ije tersena. Amin a lugar. Masapol nga iso ti number 1 priority. Uray ije klinik. No kasta makagiddan kaw. Ti kayat na kat iso ti umuna iti pila. Uray adda pila agdiritso lata ije sangaw. Saan abi nagbagaan ni midwife, nana? Binagbagaan ni midwife idi Lunes. Ngam saan nga agpaabak. Naglastaw ka sumungsungbat. Ay, una yan, ti kastang ugali day taasal yan, nana. Uray professional, bastusan na. Sobra tingiwat na. Taipagarup na akabutang dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Marana aklaang manan, kat kasta ti aramidan na kanya. Ay, makaramanan at talaga. Agruam day ta babae. Salya bakit? Pinagsasawang ganumot ti midwife ije klinik. Asino tinakadamagam iti dayta. Dagiti kalugaran tayo akadwa nagpila ije klinik iti Lunes. Ay nawaw. Kasano asaan apumodot ti ulok kat pagpilaan nakit din ije likod. Wala, talalakay kanu kan babakit ti nakapila. Ngamsi ka, awan ti babain mo asumingit iti pila da. Iso binagbagaan da ka. Saan a nagreklamo dagiti babakit ken lalakay. Dayjay laang a midwife ti agpakalaeng. Basol namat laang, no apay a pinagsasawak akas jay. Agbain ka mat, bakit? Nakaadal jay tao abas bastusam. Ilugar mo mat ati kinasigam. Tawan mo ti ilaban mo, iti may sa midwife. Agin tuturad ken nalastog laang dayjay a midwife. Kaputan nakaadal. Ti bagam gitde, nasakit tinakam mo, tadi adal tinang sita iti kinalastog kin kinasigam. Ipagarup mon samot ngamin asaan nakapatulan. Anya nga ita. Pudno ka di, abi nagbagaan na ka ni midwife ijay clinic, idi Lunes. Wan, no saan lang ado ti tao, kinabil kon. Kinabil mo kuma. Apay ngayong palubos mo nga ibabain na kay ti sangwanan ti ado ataw. Makabalasak tulat tayo ti dayja a midwife. Sabagay, Gaputa ni Adal, natangsit mutan. ti ko na siguro kat kabutang mo. Ipakitam kan kwa na, ti saan na pa'y anakit kita. Ay, wala. Awan ti bibiyang ko, uray pa'y midwife dayta. Paibusan ti maintenance ko, anak ko. Kaano kano amang lukat ti klinik, tatang?
Di ko na ni midwife ket every Monday kano nga available ti agas. Adda ka di pa'y tumarinyo, tatang. Mayurayo ka di. Well, umabot pa na ito itong Lunes. Imbagak lang nga nasapsapat no mo manak. No mabaling kasi ka kumapay ti mapadmakipila. Ay, wala, tatang. Ipilaak tumuilaang ni nanain siyang. Amangan kunak no makagiddan naman day taasalya. Ay wala. Sapay mahilig asumingit iti pila na di atao. Iso abi nagbagaan ka no ni midwife, tatang. Aya, Iso ti istorya ni nanain siyang. Uray kasangsangpet na kanungamin ket agder-diretso iti sango. Uray ammo na nga dapila. Nalastog pa'y kano amang sumba-sumbat kan midwife. aya, nagturadan. Ay natatang, agin tuturod laang dayjay. Ay nawaw. Mapanak agpila ijay klinik, nana. Ada ka diti ipapilam. Mapanak mga la iti agas ni tatang. Alaman nga raw. Yalanak man iti maintenance ka. Tapno saanan amasapaw amakipilaak. Sige, nana, ikanak iti sample. Tapno isulaangan ti ipakita ken midwife. Mabit laang Alaang ti karton ti agas ka. Dituya ko nga pila. Na, agder-diretso kamit iti sango si kasalya. Di mo ka di makita ti pila, ah? Naa. Nangagmumad siguro ti imbaga dagiti kakadwata na kapila. Basol ka. Basol ko natarakyak. Isu akanayon nga umunak iti pila, Talagaan nalastog kang agsasawa. Any violent reaction, No kaya mo, sumingit ka mat. Na, talaga asiga-siga ka. Saan lang nga iti paradaan? Saan lang nga iti tersena? Agraman dito'y klinik. Di nakalkalabanan, Kasta gayo mo. Ananay ko, apay nagkabil ka nga O niya, agsao ka ba? Ipabarangay ka. Ipulong ka ni Kapitan itamat lang. Ay, wala, mapan ka. Agin sisiga ka, ngam di ka ngarod lumaban. Ang patingga ka lagayam iti sao. Dakil ti bagay kan natangsit og sasaw. Di na magkamammo tinuwano. Ay, ngarod ka. Pating ka talaga iti sa ulata nga tao. Anya, agsao ka ba? Ayan nga itagas ngayon na alam. Sana ka nakaala. Awan pa'y ni midwife. Ni. Ano tangiwat mo ba kahit? Agdardara may. Ti awanan Ay, pa'y sus. aberta. Tinanog nakit din iti sangwanan ti ado a tao. Ay nawaw. Nakaraman ka din ang oras. Napunuan dan kang ka ba kahit? Ala. Singit pa mo, right? Inton mabagbagaan ka, agin lalastog, agin sisiga ka. Ay nabakit, amangan no inton sumaruno, matamton ti danugan da. Ipabarangay ko da dya tao. Dinanong uno impungot mo kumamata. Agpatulong ak ni Kapitan. Agin sisiga ka, ngam di mo magam kaya ti lumaban iti tinanugan. Takinangiwa mo maglagayam ti ilaban mo. Ha? Ay nawaw. No adda ti pila, agpila ngamin. Si kati makipila ije klinik, tamapanak ije barangay hall. Ne, kita ama. Amangan lumapan ka ijay kat sermonan nakaakarkaro ni Kapitan. Ammo ni Kapitan Dugalim. Ammo na amahilig ka sumingit iti pila. Amangan kit di ano katawaan na ka. Nalastog ka. Ngam ididinanog datangiwat mo. Agpabarangay ka.
dengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agabrod mo gayam ni baka mo, Leonard. Asino tinakalamagan nyo ti dayta nanang? Isumot na ibaga ni abalayan dudong kanyak. Pudno ka day. O nanang, agabroden ni bakit ka. Ay nawaw. Apay nga agabrod. Asino ngayon ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Adak mo't nanang. Siya akong ti makamu ka dagiti ubeng ta ni Almira tagtrabaho. Ay nawaw. Baliktad ka mo. Sika kumati nagabrod Sika nga rod ti lalaki. Lagi di kayo tagabrod nanang. Ni Almira latan Sika ti lalaki. Ngumkastapay lang ti kapanunutam. Kabailan ni Almira day tananang. Lukayat na tagabrod, saan ko alapdan? Siguraduan na lang nga day pauit na sustento dagiti anak na. Na, di ka mabaeng iti kastangar aramidam. May sakilo man a mantika, Marivina. Day talaang, Mare. Wen, Mare. Mangigisaak man itinatang. Wen, Mare. Ay, kaano nga minan ti flight mo, Mare? Intun umay alawasen, Mare. Dandanimot gaya man. Wen nga road, nagpartak ti panaglabas ti aldaw, Mare. No, ape nga min asaan anila kay mo ti pagabrodem, Mare. Isumot ti lalaki. Ay nawaw, dayjay pay ti ko na, Mare. Di na kayat ti agtrabaho dayjay. Ay, nagpamilya pa ilaang no di na kayat ti agtrabaho. Naku nampay, no sa anak nga agsakripisyo, awan agbisin ti pamilyami. Si kamat ti makaamo kadagiti ubing lakay. Wen bakit? Kita taam mga numaliwayam ida. Ay nawaw, amok na niya ti rumbang aramide. Sana masapul nga ibagam amin. Ulitek taam mga numalipatam manen. Uray di mo ibaga, aramide klat ta bakit? Anyat panagkitam kanyak aya, awan amuna. Kasano, kat kasla di mo amo ti araramidam. Manmanula ang agunay ka dito'y balay. Aging pakikakitin, tapno di ka maladaw iti flight mo. Asikaswam na imbag dagiti ubing, naawatam. Uwing kunak lang arod. At daladakas ang mapasamak kadakwada, makita matalaga. Tasirmunan nakpailaang ngamin. Apay nga tala ngay mawag ka si Kalmira. Wan atay tala ang anawaya anak, apay ka di aya. Ay nawaw, di mo't imbagakin ka na ibusan ti kwarta ngayon pauit mo. Di mo nabasa ti tiks ko aya. Naibus adagos. Wen, awanin na bati. Agtipid ka mo ngamin Manulang mo di pauit mo ay. Mangipauit kang tumanan Saan anala ka ti trabaho ditoy? Isung agtipid kayo dita. Awan imbaga ka nalaka ti trabahom dita. Ti kanyak lang, kat di mo liwayan ti mangipauit iti sustento dagiti anak mo. Ay, rupat kwarta talaga. Sa anak arupat kwarta, tapno ibagakin ka, para ka dagiti anak mo ti kwarta daw dawatek. Da kayo pa'y man ti mga awir ka dagiti apuyo nanang. Ay nawaw, sa dino ti papanamaya. Awan mo trabahom kang. Alamot tan ananang, italaang mo't manan. At ngamin na patig alakad mi kini Paris Simeon. Bisyo manan. Basta dalakad mi, di yung salud-sudan o salino. Di ka kadimabain iti katugangam iti kastangar aramidam Anya ko matipagbain nanang, aw madakas nga aramidat. Mabambanog ni bakit mao ngagtrab-trabaho ijay balasyo tao. Kutsika, day talaang agpaliwaweng tar aramidam, day tabisyom tiin intunarum. Saan mo't nanang, da kayo kid di mo't. Day taka diti makagapaw, no apay a pinagabrod mo ni bakit mao, tapno nawaya ka mga ramid iti kay kayat mao. Nakababain man ti kasta, Leonard. Naimbangal daw mo, Marivina. Siga magayam, pari Leonard. At dala akong maarak. Arak manan. Ay nawa,
Awan pagdanagam, tabayadak ti arak nga laang. Saan ko nga utangin? Imbes nga igatang mo iti si daan dagiti ubing, igatang mo kit din iti ara. Italaang may. Kano masansan mo ti panagin inom yo. Pinanawam sa manin dagiti ubing ije balay yo. At daday tayo ni Nanang. Awan pagdanagam, mare. Ta safe and sound dagiti anak mo iti bunyag. Una yun ti kasta, pari Leonard. Di ka makonsensya iti kasta nga aramidam. Apay ko mamakonsensya, katawan mo badbad ka katao. Mabambanog ni Mari Almira ijay abroad. Kutsi ka, relax ka laong. Saan mo't siyak mo't ti mga saasikaso ka dagiti anak may. Kano ka na yun nga ipaaw-awir mo kin ni Nana Silvia? Nagadulakid din ay bagbaga mo. Saan ako nagumatang iti arak? Makapatismaya ka mo't. Naimbagngal daw mo, abalayan Silvia. Kastamot gan ka, abalayan dudong. Nagkapuwak ti tabalay na Almira ken Leonard. Ngamawan mo ti tao ijay. Sarong karak kumadagiti aputa. At dada dito'y balay, abalayan. Nakaturog da. No kasta, sikat ti mga awir kadakwada? Woy, nabalayan. Diyak mo, no sa di numanin tinapanan tinalaing nga amada. Anya nga ron aramide ni Leonard no kasta? Agpalpaliwawang Di na mo nga rod kayat tiyag trabaho. No adda may bagakan kwa na, ka di na mo't ipangag. Anya? Ay awan babain da dya tao abalayan. Iso ti lalaki, ngam kaslaawan mo't arapaap na para iti pamilya na. Nagrigaten ayati kasta. Naku nampay. Ay, siyak ti mabain iti anak mo. No saan laan nagagat ni Almira aputot mo, ay talaga nga agbising ti pamilyada. Nakasaritak na balayan Silvia, hindi na minsan nga aldaw anak ko. Kat, Kontrolin ti pauit mo akwarta kin lakay mo. Ngamen, saan namot nga aramidan ti pagribangan na ditaon? ay nawaw. Anyat kayat yu asawan, tatang? Saan nga iso ti mga sa asikaso kadagiti anak yaw? Anya? Day tatipod naw. Ni abalayan Silvia mo't gayam ti mga awir kadagiti anak yaw. Ay nawaw. Talaga nga awanan ba inmot day di lalaki? Pudno gayam ti dandalon da kanyak. Kunak ano chismis laang iso ang nagululima kak. Agsagana day di Leonard. Ikami ti pagnakman na anak ko. Marmarwam ti kasya klase ti lalaki. Di na kaya tagtrabaho. Papakpakan lang magayam kang ka. Apay aya atex ka atex si ka Leonard. Kasanumot ngamin, kurang timpawit mo akwarta. Kasano akurang? Amumot anangin na ti magagatang ita. Ay kat ano sam ano anya ti adda. I-budget mo nga men. Ay unay kan Almira. Isungarot a pinalubusan ka nga agabrod. No kayat mo, di agabrod ka mat. Di ka makawaawat mo. San ang mabaling nga agabrod ta adwa? Tawan mga sikaso kadagiti ubeng. Oho, no agsasao ka dita. Kaslaas asikaswam dagiti ubeng. Anyat kayat mo asawan. No manutimpaw it ko, iso ti anusam. Saan kat atariklamom tinang nang runa. Agyaman kakit di ta dapay lang maipawpaw it ko kang ka. Talaga nga awan manak na mo, Leonard. Apay manin nanang. Diyo ka di kayat nga asikaswan dagiti apuyaw. Agsapol ka nga rudon iti trabaho. Tasya kun ti mga awer kadakwada. Awan mo't nga rudmayat a pagtrabahuan dito lugar tayo. Ay na, pangaasim man tagbain ka mo. Sino ko matipagbaynak nanang? Mabambanog ni bakit mo ijay abroad. Katsi ka, ay na po, maya tibiyag mo ditoy. Desisyon Almira ti agabrudan niya. Sinuportarak lang ti arapaap na. Nagabrod tadi mo ngamin aramidan ti pagrebengam kas padre di pamilya. Tiyak man gaya mo ti kamali. No saan nagabrod ni Almira? Ayawan latamok, Leonard. Talaga nga agbisin ti pamilyayo, tasadot ka mo launay. Diwan lang. Ni Almira tinagagay. Siya akong tisado. Adda kayat ko ang maamuan, iso nga inawagan ka, Marivina. Anya ti kayat mo amaamuan, Mare? Pudno ka diti idandanon da adamag maipapan iti asawak, Mare? No may papanday ta iti bisyo ti asawam, kanhayahay abiyag na ditoy. Pudno, Mare. Anya?
Ti bisyo na, ti papapanan ti ipaw-pawit mo a kwarta, mare. Agraraman a lalaki. Isumit lang ti may sa apakasikuran ni Nana Silvia. Kasano mga min, itulod na dagiti anak yu iti ayan ni Nanang na. Intun kwan, mapan makiin-inom. Ay, talaga day di atao ah. Urayan na amalpas ti kontrata. Isulatan ti ibaon mo ngagtrabaho, mare. Isumit ti lalaki. Kundi na mo lang asikasun dagiti anak yu. Kasta nga agpaiso ti aramidak mare. Para makita ah. Almira, Apay anak lahat ka nakakita kanyak. di mo matimbag-baga nga gawid kagaya may tabakit. Un ata kaya't kayo asorpresaan. Dagiti ubingay. Ay, kuha bakit? Di, Ayan dagiti ubing ko nak. dadaytayan ni Nanang. No kasta. Impaawir mo manan kinanang. San mo't siguro adakes, tapo na mo't lagi dyan? Nalaing ka magaya man niya. Tapno makapagbanding damot laeng, bakit? Makapagbanding mat nga ibagbagam. Kat isumot bakit? Amok impaaw-awir mo dagiti ubing kinanang tapno maaramid mo ti kay kayat mo. Talaga asadot ka nga asawa. Awan pa'y sir-serbi mo't. Mare Almira? Siyak nga ron, mare. Ay nawaw, kaano pa ang nagawid ka, mare? Idi na minsan nga aldaw laang, mare. Kat ay na. Talaga ang makapaburak iti dara day al Leonard, mare. Anya man hindi naramid nila kay mo, mare. Nagapa kami Anya? Kasanumo ngamin, mare. Nadanunak ang nakailad ije balay idi nagawidak. Sakat nakarugrugit ti balay. Talagang awan sir-serbi na, mare. Kaano ngagsubli kay Jabrod aya? Awanan, sa anak kon nga abroad. Anya, Si kamot ti agtrabaho ning, sayang mo't Si ti lalaki. Ipadas mo mat ti agtrabaho tapno adamot serbim Saan kat aday ta bisyo kon barkada ti ininto na ram. Grabe ka mo't ngagsasao. Apay nga agsakit tinakam mo tunggal ibagak nga awan ti serbim kat pudno mo't. Kita man ti kastangar aramidam. Panagpunam ka de kat aramid day ta ti ulidan nga asawa. Nanang, dituyak pa laang man balayaw. Na, saan ama balay nga gistambay ka dito'y balay, Leonard? Napulot nga ron ti ulo ni bakit ko kanyak Nanang. Ay kabasol mo lang Hinaw, Di mo nga min aramidon ti pagrebengam kas padre di pamilya. Iso aday ta, pagpupudutan na ka ni bakit mo? nasayat man nga ron, di kasing isaw-sawang na Nanang. Isi-isiin naktupay ni bakit ko. Apay ngagsakit tinakam mo, nupod-no mo ti bagbagana. Agtrabaho ka mo nga min para iti pamilyam, tapno di na ibaga nga wan serserbim nga asawa. Nanang, Saan amabalin ani bakit mo tinamnamaam? Saan ka mo't abaldado ka? nilakay mo nga'y. Awan dito'y balay, tatang. Ay nawa, sa dino tinaparan na. Nagapa kayo manay? Nagapa kami talaga. Na yan. Kasano, kat di na amo ti aramidin na, tatang. Awan sir-serbi na. Nakababain ka na kita karubayo. Amuda mo lang ti mapaspasamak, tatang. Ti panagrik tupay, kat kaslaak single mom. Kita am ti langak, tatang. Aglang nga akon agurang iti katatrabaho. Anya ginadamag ko, mare? Nag-apply ka numutin nila kay mo. Uwan, mare. Isumot lang ti imbaga ni nanang kanya. Nasaya at matnog trabahon. Wala nasakit ka no tinakam na, idi imbagak nga awan sir-serbi na. Nasakit nga agpaiso ti mabagaan iti kasta, mare. Napunwanak mo ngaminan, mare. Sa bagay, di ka mababalaw, mare. Tanukit kita agkat pudnumot. Awan sir-serbi ti asawam. Barang agnakamatan ani Leonard. Saan mo't amabalin asi ka babae tinamnamaan na mga ramid iti amin? Naku nampay, mare. Isu ti lalaki. Isu kumati mangi daulo, kan mangi takder iti pamilyami. Kumusta ti trabaho nga inaplayam? Good news, Nanang.
Naawat akmat lang. Ay, nasaya at ano kasta. Sigurado ang maragsakan ni bakit mo. Nga ta? Una tadamot laangan survey. Ninanang mo. Kasta ti maiparbeng nga aramidem. Agtrabaho ka para iti pamilyam. Di mo ipasakan bakit mo ti responsibilidad mo kas padre di pamilya. Numalak ti mo na sweldok. Agawid ako ni Jabalay, nanang. Una, aramidem ti pagrebengam. Iti kasta, di na kaisi-isian ni bakit mo, kat irespeto na ka. Sikat imangin budget iti kwartak, bakit? Ay nawaw, nangalaang mat iti kwartam. Nagsweldo kami, bakit? Ha? Manipod ita. San tayo ngagparikot iti kwarta? Tagtrabaho akon, bakit? Pasensya ka na. No nagbalinak asakit ti ulom iti kalabas. Ikarit, agbalbaliw akon, bakit? Ay nawaw! No ka ba alampay ti agtrabaho kan agagat ka. Di ka agsadot-sadot. Nang runa pa'y no sika ti padre di pamilya. Laglagi pam nga ada pamilyam amang namnamakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat inaramid dahi yung Andres dito balay mo, Madel? Nangyag itinatang, apay ka de? Ay nawaw. Agdatdaton kadimot ken kaday di alalaki. Wan, Ay nawaw. San amabaling agdaton ken ka? Taadaak nga ruden? saan ka pa'y mat nga inaklon Aklunan nakmat nga minan No siyak ti pilyam. Kari asan ka nga agregat, Madel? Agbaling ka naragsak iti denak. Promise. Amangan mat nukun kunam laang dayta. Pudno ti bagbagak. No siyak ti pilyam. Aramidag ti amin para ken ka. Tapno awan pagsakitan ti ulong. Uno pagparikotam. O sige, aklunan ka, ngam siguradom asaan ka nga agbalin asakit ti ulo. Ay na, agyaman ak launay, Madel. My loves, saan mo to pagbabawian ti panangaklon mo kanya? Umayak man makikape, Madel, anak kaw. Agkapi kay lang di tatatang, adda na pudot adanom iti termos. Sa dino tinagapan nyo aya? Adalan na pan ko ginatang di sentro, anak kaw. Kas makita kan makumikom ka. Masapol nga agdalusak tatang. Ay nawaw, asino ti bisitam aya? Saan abisita tatang? Anya ngay nga raw. Inaklon ko ni Edwin, kat mangrugiin ton bigat, dito'y balayan nga agnaed. No kasta, adan nagkinaawatan yaw, iti dahi alalakay. Adda tatang. Kahit pag naadam adagos dito'y balayo, iti dahi di doraw. Wen atap no adamot katulungak ken kadwak dito'y balay tatang. Madimat ano kanayon nga agmay may saak. Amang ano jak mapuutan kat agbakbakit ako nga agmay may sa. Nang runa, kat awan mo't anak mi itiday di duro nga asawa. Nay, agim impaki ka mo, Edwin, anak ko. Sa dino ti papanam. Iti ayan ni Madel, nanang. Anya, ni Madel Abalo. Uy, nanang. Ay, adagaya mo nagkinaawatan nyo iti dayjay a babae. At nanang, isungag na akong iti balay da. Husto lang, ti desisyon ko nga agdato ni ti dayjay abalo. Tasaan ko na aparikot no sa dino ti pagnaidan may.
Ay ngam kita Ag sing-singpot ka ijay. Ninanang mag, amok dagitan, sana masapon ngay bagayo. Nakababain mo't no di mo amuter aramidam ijay. Nakababain kan madel anak ko. Sapay sikat ti lalaki. Nalakalaang amaadal dagitan hanang, danag yun aya. Ay nawaw, am-amukan anak ko. Nudaduma ka. Di kaya agsaw nanang, di yung magdadaalan timod ko Da kayo kid di mo. Ay nawaw, anyat orasan, ngam nakaturog payla ang tilo ko. Edwin! Huy! Agriing kan! Anyat orasan! Nya kalagad di model. Awan trabaho maya? Day off ko ita. Kat, kastalat tangarudan, maturog ti aramidam. Unay kamutin. Nasapak ang nagsibog itinatang amulak. Sa ita, nakailad ka payla ang amadanunak. Bumangon ka kumamatan at agluto ka. Aginanak pa'y mat sa anak arobot. Ay nawaw, jak kayat amaldawan ka abumangon Anya. Kagurgurak launay di kastang aramid, Edwin. Nakapigpig sa ti sa uyo kin ni Edwin itay mare. Kasanumat ngamin, Mari, naaldawan anariing. Anya? Nasapa ak nagsibog itinatang amulak. Idinagawidak, nakaturog pay lang tiloko. Agasam man mare. Maikawa akit din, Mare. Jak kayat ti kasdi akabalay. Sa anak anay ruwam. Naimbag pay day di doro. Amo na ti tumulong. Ang mga no agad adjust pay laang ni Edwin mare. Awan pa'y mat makabulan nga agdandan na kayo. Wan ngam. Ay na, ikampay iti gundaway mare. Ang mga no addan to pagbaliwan na. Ay, sapay la kuma, Mare. Nagkari kanyak asaan nga agbalin asakit ti ulo. Sapay la kuma at atong palan na dagiti karina kanyak. Ay, makabannog lakit din ti agtrabaho. Aginanaka pa'y mat ngamin Masahyan nakman kit di, Edwin. Ay naw, apay ngagpamasahe ka kat amom nagtrabaho akmat itay. Siyempre nabanlugak mat Ay, nawaw. Talaga adakkel ti nagdumaan da iti day di doro. Anyat ko nam. Ay, kwa? Awan mat kidi. Anya nga awan. Kat no danangag ko nga imbagam. Kukwam latan no anya tinangag mo. Ay nawa, anya klase ti kapanunutan da ita. Dita ka man langan. Makapaasar ka man. Ay nawa, anya kanumat ti nakaasaran da dya tao. At dala di na nagustuhan. Gimuran adagaws. Agda ka manan dito'y garden mo anak kaw. Wan ata isupay ti aramidak tatang. Nalabasak ni Edwin ni Jabalayaw. Apay asan asimurot ka. Imbagak, ngam di namot kayat ti sumurot tatang. Di na kanu kayat ti mainitan. Ay nawaw, sadot nga ron ano kasta. Agpilpili iti trabaho nga aramiden na tatang. Wano, saan lang ana irwam? Jakam mo? Ipadas mo man nga ibagakin ko na dagiti rumbang aramidan na. Ang mga no talaga at di namot mo. Anya nga ruti kayat na asawan tatang. Masapul ang maibaga amin. Adamat common sense tayo ama ko na. Ipadas mo lagta anak ko. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no isumat ti pagbaliwan na. De, kasla siyak tinanang na no kastalaan tatang. No imbagam dagiti rumbang aramidan na. Kat awan ti makita mapagbaliwan na. Dita a makitam, ti pudno a kinatao na anak ko. Anya dayjay, kaslada naksat. At nagpaiso, at ang mga angot kumat. Ay nawaw, ti samat inapoy nga ilutlutom dayjay. Ay wan, nalipatak matay. Anya kalakit di mat Edwin. Inapoy lang ti ilutom, nga malipatan pay lang mat. Sorry sa anak ka na iyan nakaperpekto. Ay nawaw, Kaskan ka, tawak lang mo't ngagkamkamali. day tati jak kayat kang kakat. Nagado nga ibagbagam. Makatawanan nga agdandan na tay Edwin. Naimbag pay day di duro. Ikumpara anak man ni ti asawam apim musay. Gapo tadakkel ti nagdumaan nyo kiniduro. Nalaing nga agluto dayjay. Kan uray saan ko nga ibaga, amuna ti aramiden na.
Anya lakit din ti kasto yung mapaspasamak. Anya man ti pagpupudutan ti ulo maya. Kasano mga min? Makauma ti ugalim. Ay nawaw, awan da kas nga aramidag kan ka ah. Di ka man agin di ammo dita. Amok nga amob no anya ti kayat ko asawan. Mangrugi ka man nga milin. Makatawanan nga agdenden nata. Ngam aging ga ita, awan pa'y nagbaliwam. Ti kunam kanya, kat saan ka nga agbalin asakit ti ulo. Sa anak nga agrigat iti dennam. Ngam anya nga dahito yung mapaspasamak ita. Na, Kasla siyak matan tinanang mo. Masapul nga ibagak dagiti rumbeng nga aramidem. di nakman ikumpara iti asawam apim musa yan. Apay, masaksakitan ka? Pudnumat, adayo a responsable ni Doro nga maitisi ka. No saan lang anatay ni Doro, sa anak ko maamailawan keng ka. Yak kaya't ti may kumkumpara ta sa balak mo ta. Maminsan pa'y kadamangag ko ken ka. Makitam ti birbirukam. Nasaya at mata nalagip mo tinagpasyar dito'y lugar tayo, Edwin. Masurunak iti tayo abalo na. Ay nawaw, at dan samot nagapaan nyo ken madel. Ewan na, ta sumana o. Amangan mo't no di mo nga minamo tar aramidom ijay. May parbangarod ti kas dyan. Anya ti saan nyo ang nagkinaawatan aya. Istorya man kanyak tabarang maawatak mag. Kanayon nak nga ikumpara iti pimusay ng asawa na, nanang. At dangag pa iso inarabid mau asaan na akaya. Iso akasta. Anyang arod ti maaramidak. Kat kastoy nga arod mo ti kinataok, nanang. Amo manakaw. Awan babae nga agunget no awan makagapo. May nananang, sa bali ti ugali day di abalo. Saan ko ang maawatan? Bala, adakan ka dayta. Aguli makaklatan. Isumit laang adi mo denggan ti maibagbagakan ka. Sa dino tinapanan ni Edwin, Mare, limabas mat dito'y balay itay bigat. Jak ammo mare. Ay nawaw, apay adi mo ammo. Jak ammo tasaan mo't ang nagpakada kanyak mare. Nagapa kayo kadimanan? Nasakit tinakam na, tain kumparak manan kiniduro. Anya? Ay, makauma mare. Kud, anya nga iti plano yu adwa. Jak ammo. Kaslaawan mo't serserbim anak relasyon manin. Tasakit ti ulo mo lang dahi nga Edwin. Dahi tangarod mare. Tikunak malag-ananak manen. Taada ni Edwin akatulungak. Ngam sa bali mat tinapasamak. Agparparikutak mat itan mare. Apa yun, Edwin? Dua alawasan asan ka nagawid. Yak pa'y kaya't agawid, nanang. Ang mga nuur-urayan na kan ni Madel Ijay. Imposible mapasamak day ta. Kaguran naklaunay day di babae. Ang mga nukailiw na kamutan. Kailiw. Ket no inaldaw nga ikumkumparanak iti asawa na apimusa yun. Amo manako. At damot laang basol mo. Iso akas ta ti mapaspasamak kata kayo. Laglagi pum asikat ti lalaki. Awan basol ko, nanang. Ay, awan ano na nga to ti pradyo adwa. Awan lat amok dita. Talaga asaan kayo nga agkin na awatan. Agkapeta mare ema. Agyaman nak mare. Saan sapay mo't anagawid ni Edwin? Saan pa'y anagawid mare? Ay nawaw, do alawasan ajak nakikita. Wana, taada iti ayan ti inana. Mamasboy day di lalaki. Ay, una yan agasat mo mare. Nakiasawa ka itinasimpot. Ngam nasapa mo't anatay. Itataad damanin na am-amom. Sadut mo't. Naamiris ko mare. May mayat gayam ti agmaymaysa. Ngam ti maaddaan iti kabalay akas kin ni Edwin asadot. Kasaritam ni Edwin, mare. Ibagam kan kwa na, ti marikrik na. Ay na mare. Dayjay pa'y ti kunam. Di na amot makarik na dayjay. Pudno ka day tinadamag ko ang nagawid ni Edwin iti lugar ta. Won tatang. Agtalo alawas nan ijay. Ay nawaw. Anya man ang tidiyo nagkinaawatan aya. Saan nga asawa ti kasapulan ni Edwin tatang? Anya't kaya't mo asawan anak ka. Nanang ti kasapulan dayjay tatang. Anya? Basta siyak, nauma akon kang kwana. Inaramid mo ka ni timbagakan ka anak ka. Inaramid ko, ngam saan nga epektiv tatang. Masapul lat tamat ama ibagbagakin kwana. Di namin duwa na ibagakin kwana, kat amo na kumamatan ti aramidin na no sumaruno. Ngam awan lat tamat. Anyan, ti kasta mapaspasamak anak ka.
Makiwin na swasa kon kang kwan na tatang. Naamiris ko na saysaya at gayam ti agmaymaysa. Ngam ti agan anos iti lalaki at di na amu ti araramiden na. Ay, kunaklakit din no ada simrek nga ayop. Sika mo gayam. Imbayak talag dagiti gamit ko. Anya? Agsina talangan. Okay. Ha? Day talangan ti isumbat mo kanya. Awan mo't maibagak. May mayat mo't lang no agsina talangan. Tapno awanan parikot. Wala na. Umak mo't langan kan ka. Ay, uray siyak mo't Naumaak mo't iti ugalim. Aglisi ka nga rudang talag dagiti gamit ko. Dagiti kagawaam lang ti alama. Di mo iramraman dagiti binulod mo kanyak. Ay no, pag anok ko mga alagang dagiti gamit mo ngay. Palagip laeng. Tama nga no takawan na kidi. Aywan gayam. Sakbay a pumanaw ka. Ibatim ti tulbak ti balay nga adakan ka. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan, Edwin. Awan kami iti balo anubyak. Isungag subli akong diti balay nanang. Anya? Napagsaritaan mi nga agsina kami. Narigat ti biyag iti din na rin balo nanang. Tapno amuyo lang. Talaga narigat no di mo ammo ter aramidam. Ay, di yung amin amo tinagdalanak nanang. Ure awan mga asawa no kas jemot lang. Nakabutbutenggan ti makidin na iti may sa abalo. Inaldaw ang maikumpara ka. Nakabut-buteng metlaeng ti makiasawa iti lalaki akasta ti kapanunutan na. Inaldaw nga agkonsumisyon ti asawa. Ninanang mag. No siya, maanusan ka, taanak kakit nga rod. Ngem no sa bali a babae, pangaasim taaramidang kumamet ti may parbang. Sikamot gayam day talo siya. Sa dino tinaggapwam. At dala na pan ko ginatang kapsat. Kumusta ka mo tan? Nasaya at latamad. Ni Madel nga ay. At ay di balay da. Busy ti garden na. Ni Edwin. At day jay balay. Diyak amaw no anya mo ti plano day jay para itibiyag na. Kasla di na amudar aramidan na. Day tati ka na yun na pagpupudutan ni Madel, kapsat. Nagadok ti istorya na may papankin Edwin nga anak mo. No daduma, kaslay sukanumot ang tinanang ni Edwin nga anak mo. Ay, amuman pa'y iti day jay atao. Ipagarup na siguro akat maanusan ni Madel ti kasjay nga ugali na. Di na panunutan asaan ani Madel ti inana. Sayang nga raw. Ay, awan maaramidan tayo no sandang agkalaan. Madimo lang no ipilpilit tayo. Tama nga no dangranda ti tunggal maysa. Ad-addan ngagparikot tayo. Amom si ka Edwin, talagang awan manak na mo. Apay mo na nanang. Husto tinaybagakan ka. Pinagbalin mo magayam ananang ni Madel, iso ana umakan ka. Ay nawaw, nagpulong da dya abalo ka da kayo nanang. Saan? Ni tatang na tinakasarita. Anya? Awan makaanos iti lalaki ababaw nang wano ina ti panagkita na iti partner na. Adda nanang, di kay masayangan iti da dya abalo. Tas ang lang nga iso ti babae iti lubong. No adda, di nakaasawa ka kuma. Ang amawan mo. Kanayon da ka nga isina dagiti makarelasyon mo. Balo man kan saan, nukasta asadot ka. Ay, awan lat amukon, Edwin. Ay, nawaw! No amo mga adapagkurkurangam, ipangag mo ti pa magbagadag iti dadakkel mo. Laglagi pa nga iti may sa relasyon, masapul nga da plano kan nagagat kayo adwa. Tano sadot ti maysa, ang mga nuday tapay ti mangdadaal iti relasyon kan masakbayan ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.